Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Odoy ya. Saya mau makan nih. Makan seadanya aja. Tuh. Pakai lalap. Tuh, ada lalap-lalap sayur-sayuran ya. Cuman segini aja saya mah. Ya, guys, ayo kita turunin. Tuh. Mantap banget. Sebelum makan kita baca doa dulu ya guys. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Ada benar. Amin. Ayo guys, makan. Tuh, coba ini bontengnya guys, mantap. Mantap banget. Sayuran enak. Mantap guys. Nikmat guys. Walaupun makan hanya segini, ya, cuman sayur-sayuran, tapi nikmat. Mantap. Mantap guys. Mantap. Mantap guys. Wow. Ada cengek guys. Main cengeknya guys. Tuh, mantap kayaknya mas. Pedang ikut guys. Lupa guys. Mantap. Wow. Ada guys. Tapi enak guys. Mantap guys. Agak ngikut guys. Waduh. Enak guys. Mantap banget guys. Kabulan guys. Aduh. Pakai cair guys. Seger guys, mantap. Mantap banget. Mantap pisan euy. Tuh, enak. Ya. Nikmat pisan ya. Tuang teh. Sayuran ya, lalap-lalapan, ada renang.
Hmm. Lencang guys. Ngon. Sama tarasin na na guys. Waduh. Lumayan lada. Tak anjay kan. Kalesotan. Aduk gas, sama tarasin na gas. Aduk gas. Enak ya guys, sama tarasin na gas. Udah rusuk guys, lapar ya. Tuh, guys, adudannya ya. Enak ya. Nikmat, arah habisan. Ingat ker di lemur. Tuang teh, jeung tarasi biasa nama dipurulukeun, emang jeung sama na. Tapi ngeunah nikmat. Tuh, ngeunah euy. Tuh, belum kalah guys. Lada guys ya. Tuh, saep guys, tinggal daunna. Tinggal sahaeun ieu. Kudu tuang mah. Batureun. Ramang geus. Ayeuna mah kuringna bade pamit heula nya guys. Assalamualaikum, dadah.